好啦，然後嚟到2025年 M2 嘅第2條啦，咁就係問緊一啲關於 first principle 嘅嘢嘅。咁 A part 就係 prove 一個嘅 identity 先啦，咁就直接開始㗎啦。咁 f(x) 係等於依嚿嘢啊嘛，所以 f pi over 4加 h 係等於2乘以 pi over 4加 h 除以 tangent 嘅 pi over 4加 h。咁然後爆翻開佢咧就係 pi over 2加 2h 除以，我哋要記得 tangent 有條式係 tangent a 加 b 就等於 tangent a 加 tangent b 除以1減 tangent a tangent b。咁好明顯呢度塞翻 a 係 pi over 4 b 係 h。咁然後我哋知道 tangent pi over 4係1嚟㗎嘛，咁所以我哋就可以直接得到1加 tangent h 除以1減 tangent h 啦。咁然後再 simplify 翻佢就會變成 pi over 2加 2h 乘以1減 tangent h over 1加 tangent h。咁然後所以我哋就會知 f pi over 4加 h 減 f pi over 4就等於 pi over 2加 2h 乘以1減 tangent h over 1加 tangent h 減 f pi over 4，即係 pi over 2 over tangent pi over 4。咁 tangent pi over 4係1就唔使理㗎啦，咁所以淨係寫 pi over 2喺度得㗎啦。咁我哋再繼續 simplify 翻佢㗎咯。咁就會等於 pi， 首先裏邊嗰嚿嘢爆翻開佢先啦，就會變成 pi over 2減 pi over 2 tangent h 加 2h 減 2h tangent h， 然後再減 pi over 2乘以1加 tangent h over 1加 tangent h。咁然後我哋就會發覺依嚿嘢同依嚿嘢係活躍揀咗嘅，依嚿嘢同依嚿嘢都係活躍揀咗，所以最尾就會剩翻低。咦？睇下先。Sorry， 冇約揀到。咁因為我哋知道依嚿係減 pi over 2減 pi over 2 tangent h 嘅。咁所以我哋就會得到，我哋就會知道依嚿嘢同依嚿嘢約揀咗，然後依嚿同依嚿合埋就會變成負 pi tangent h。咁所以我哋就會得到 2h 減 2h tangent h 再減 pi tangent h， 咁樣再除以1加 tangent h。咁我哋再睇下佢要我哋 prove 個 format 啦。啱啱好就係咁樣啦。咁所以 A part 就係咁，然後到 B part 啦。咁 find f pi pi over 4 from first principle 啦。咁所以我哋就首先直接用翻 first principle 出嚟先啦。咁都係寫翻呢條式 f pi over 4加 h 減 f pi over 4 over h。咁我哋就可以用翻 A part 嗰個 expression去直接寫翻出嚟啦。2h 減 2h tangent h 減 pi tangent h over 1加 tangent h 咁樣啦。咁通常 evaluate 呢啲 limit 嘅時候，尤其是係 trigo， 關於 trigo 嘅 limit， 我哋淨係識得一樣嘢嘅啫，就叫做 limit h 趨向0或者 x 趨向0 sin x over x 等於1嘅啫。我哋淨係識依樣嘢。咁而家佢係 tangent 喎，咁點算呢？咁轉翻佢做 sin 同 cosine 先啦。咁但係下面依嚿使唔使轉呢？我哋試下將 h 等於0代入去試下先咯喎。咁依嚿 h 等於0代入去，我哋會知道下面嗰嚿嘢係1嚟嘅，唔係0嚟嘅。所以其實下面嗰嚿嘢係唔使理佢住先嘅。咁所以我哋下面嗰嚿嘢唔理佢住啦。1 over 1加 tangent h
乘以一 over h，2h 減 2h sin h over cosine h 減派 sin h over cosine h 咁樣，咁就會等於 limit h 趨向0，1 over 1加 tangent h 乘以2減，然後將個1 over h 乘入去就會變成2減2 sin h over cosine h 加減派乘以 sin h over h 乘以1 over cosine h。咁去到呢一步啦，我哋可能唔知道裏邊嗰嚿嘢究竟係做完未啊，定係要繼續拆落去呢？咁其實我哋可以試下再代一次 h 等於0入去啦。咁代入去之後，首先呢嚿嘢就係0 over 1啦，咁就唔使理嘅。然後代入去依嚿嘢嘅時候，呢嚿係1啦，用翻我哋嘅 limit 去睇，即係依個嘅 limit 去睇，我哋就知係1。咁由1 over cosine 0係1嚟嘅一樣。咁所以去到依步啦，我哋就可以直接抄個答案出嚟啦，或者直接代個 h 等於0入去啦，因為我哋發覺代個 h 等於0入去係冇事發生嘅。咁所以我哋就會等於1 over 1加0乘以2減2乘0，再減派乘1乘1，就等於負派。咁呢個就係我哋最後個答案啦。咁然後關於 first principle 我哋點樣去 check 個答案呢？就係用翻部 cal 機篤一次 d 一次依嚿嘢，然後塞個數入去得㗎啦。咁呢條片就係咁多啦。